79 persuna ġew arrestati wara operazzjoni kkoordinata mill-Europol b'rabta ma' bejgħ ta' tonn maqbud b'mod illegali fi Pra Maltin u Taljani. Din l-operazzjoni li ssemmiet Tarantelo kienet immexxija mill-Pulizija Spanjola bis-sem tal-awtoritajiet Maltin, Franċiżi, Taljani u Portugiżi. Fl-investigazzjoni, il-Pulizija għamlu sejba ta' aktar minn 80,000 kilotonn maqbud b'mod illegali fejn kull sena qed jiġi traffikat aktar minn 2,500,000 kilo. L-investigaturi żvelaw kif il-ħut kien qed jinbih b'mod illegali fi Spanja, iżda beda jiġi importat fil-pajjiż permezz tal-portijiet Franċiżi wara li nqabdu fi Pra Taljani u Maltin. Fil-waqt li l-ħut inqabad fi Pra Maltin, kienu importati illegalment b'użu ta' dokumenti minn fish farms li huma legali u awtorizzati. Il-ħut li nqabad fi Pra Taljani waslu fi Spanja mingħajr dokumenti u mingħajr ma sarulhom spezzjonijiet. Minkejja li l-maġġoranza tal-ħut inqabdu f'Malta u l-Italja, fl-Pra Spanjoli kien hemm ukoll bit mhux awtorizzat bit-tonn jinħeba f'eħfalz fil-bastiment. Is-suq tal-qbit illegali tat-tonn tela għal aktar minn 1,500,000 fis-sena, biqlieħ ta' madwar 5 euro fuq kull kilo, dan biqlieħ totali ta' 12,500,000 euro. Stimi uffiċjali juru li l-kummerċ illegali huwa doppju ta' dak legali li justmat li laħaq il-1,250,000 kilo. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Ambjent spjegat kif il-Gvern Malti jinsab kommess biex iwaqqaf l-illegalitajiet u jippromuovi prattiċi sostenibbli u qed jikkollabora mal-awtoritajiet Ewropew fl-investigazzjoni Tarantelo. Spjega kif prattiċi illegali ma jistgħux jiġu tollerati kemm fl-industrija tal-qbit tal-ħut u kif ukoll fil-fish farms. L-istqarrija sostniet kif id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura qed jieħu miżuri sabiex jikkontrolla l-abbużi fejn lest jikkopera mal-operaturi tat-tonn sabiex jippromuovi prattiċi sostenibbli. Fis-stqarrija l-Federazzjoni Maltija tal-Produtturi tal-Akwakultura qalet li l-Europol ma għamlet ebda referenza għat-tonn imkabbar fil-fish farms tal-operaturi Maltin. Dan fid-dawl ta' rapporti li saru fil-medja li rabtu r-rapport tal-Europol ma' tkabbir u l-bejħ tat-tonn mill-operaturi Maltin.